Mina ke Khuzani ngifuna ukuthi ngempela ngizwe ukuthi kuthini ukuphawula njengoba ke ebeyibuzile umbuzo osuke eqaleni lo otheke sicela ukumisa kancane wathi ngoba sizokhuluma ngawo mase siyophela. Okay. Engifisa ukukubalula kakhulu ukuthi njengoba nginguKhuzani ngisemncane ngingaka zikhona izinto ezithi mazenzeka emhlabeni noma ezweni uthola ukuthi ake ngigalekise kanje mfowethu awuthu sibamdala kuba khona abantu abahobhuti abadala nobaba okuye kuthi makuvela inkinga ekhaya kuye kungasheshi kuphawule wena ngane ekhaya kodwa so ke kunezimo njengoba sikhona singabaculi engangangathi noma ngabe kuthiwa mina ke nje Khuzani mangikhulumela mina noma kuthiwa ngiyathanda noma ngithandi kunesimo esithi masenzeke ezweni ngibone ukuthi ayingangami le idinga abantu abadala njengoba ngikhona ngumculi kaMaskandi angiyona legend singise umculi nje impela osekhona osendimeni osathandwa abantu kunabaculi abadala esibafice bekhona endimeni sifikele kubona oThokozani Langa oShwini uMtekhala omfikiseni Maguba nabantu abadala kwenze njalo uzokhumbula ke emsakazi ukuthi mina ngiye ngiyifanise njengokuthi mina kumele ngibe umva kwezinye ngiqhamuke manje sekwenzakele ngoba nginayo lenhlansanyana yokuthi mangithi mhlambe ngiyancokola abantu bese beyijika lonto ibenkulu bese indaba ibangami manje nami sengithi hayi ake ngifasa amatombe bese ngidedela abantu abadala kodwa angakho ukuthi ngisuke ngingaboni ukuthi kumele kwenzakale noma ngisuke nginganalo uvo kuleyo nto eyenzakalayo okwesibili njengoba sazi ukuthi even njengoba sikhuluma nje nani kuyimanje umfowethu wazwe wathathwa amaphoyisa wawayinikela amaphoyiseni ngokuthi wayesezile uthi yes so ungizwa la enkandla asinayo akukho lapha futhi esingamusa khona owethu la enkandla so mangabe enenkinga noma ngabe kuthiwa khona lapha esingaboni ngasolinye khona kodwa kumele sikuyeke lokho ukuvelelwa komuntu into embi kufana nesifo ngoba mangabe kuvela isifo uyakhohlwa ukuthi umuntu anizwene ngento ethile ukukhalisana nalesalela sana so ke njengoba ngisho ukuthi abantu emhlabeni bangathi kunengoma lapha eculwayo kuthiwa hayi ngangabafani ifuna hayi ngangabafani athi yabo so ke khona lapho kufuna ukuthi uthi ukubopha khona kancane ulindele na ubone ukuthi oba ikakhulukazi izimo ezibucayi ngeke uvele uyenje ngobuso mina ezibucayi suke zikanjalo yabo so ke engifuna ukusho ukuthi abantu bakithi abakhululeke uKhuzani ukhona endimeni uKhuzani uyabathanda umuntu ofuna ukungilandela